Fil-gżira ta' Lombok fl-Indonezja reġa' kien hemm terremot ieħor qawwi wara t-terremot qawwi tal-bidu tal-ġimgħa. Dan l-aħħar terremot kellu l-qawwa ta' 6.2 u wassal biex iċedi ħafna bini li kien diġà sofra ħsara. Qed tiżviluppa wkoll kriżi umanitarja kif eluf qed jgħixu fil-miftuħ wara ġimagħtejn ta' terremoti u bħala konsegwenza mingħajr aċċess għall-ilma jew ikel. Fost dawk li ħelsuha ħafif il-kollega ġurnalista Rebecca Tutunġi li flimkien ma' raġel tagħha Nader jinsabu fl-Indonezja u l-ġimgħa d-dieħla kienu se jkunu f'waħda mill-lukandi li ġarfu. L-lukanda tagħna fejn propju konna nkunu salsa xi tiġrid, ġifieri tkun li dik l-option li mmorru Lombok bdur ma tistax issir possibbli. Fortunatament għal-jom huma jinsabu f'Bali li hija meqjusa sigura minkejja li pjuttost qrib Lombok. Is-safra tagħna ma mhux ħadkompli kif kien pjanat minħabba li parti konna ħanqataw xi tiġranet fil-gżira ta' Lombok fejn propju saħħet terremot, però din f'kuntatt ma' l-aġent tal-ivvjaġġar tagħna biex inkunu nistgħu nemendaw il-pjan tagħna. Min-naħa tiegħu Zach Ritchie, artist Malti li kien fl-Indonezja, flimkien ma' tfajla tiegħu Erika, għażel li l-vakanza tagħhom tintemm ħesrem wara t-terremot tal-ġimgħa li għaddiet fl-istess pajjiż u frott il-biża' minn tsunami. Manet News jirrakkonta kif kienu fortunati li dakinhar għażlu li jmorru f'ħanut minn flok kumpless ta' stabbilimenti biex jagħmlu x-xiri tagħhom. I clearly remember the guy saying, earthquake, earthquake. And we just look and we see the glass opposite started rattling and really shaking. All we did, we just lost control and we just ran out. And what was so strange is as we ran out, we see everything like shaking, lots of things moving. And we all just start hugging each other. People we didn't even know. We just started hugging each other. And we just stood there till it stopped. It was such a scary feeling. The ground shaking, things moving, people crying, people shouting. Jgħid kif fir-residenza fejn kienu qed joqogħdu ftit li xejn kien hemm ħsarat. There were very, very minor damages because it was more of a concrete building. But there was damage in the wall, there was damage in the glass, breaking, and minor damages, but opposite and stuff like that. For example, the mall, the car park collapsed, and we heard that someone actually passed away inside the mall. Thank the Lord we didn't go. Tul dawn l-aħħar ġimagħtejn Lombok intlaqtet minn teżżiż qawwi li wassal għal mewt ta' aktar minn 150 persuna.